Hangi şıkşap kıraşalar ha? Ne? Biz şunday turnirlarda kaçan kıraşırız yine? Ey kıraşırız el alayırsa aşıkmaz. Qaral Noy, ixtibar etdingmi? Nurg'aliyev Zaripov nechib olib berdi. Yaşlarını kıraşa bitin yok. Mesela her yıl sabatida batır bulup qalav. Şoňa da jingmasa kim jingsa intan. Şoňa da qaramasdan Zaripov kimin qo'ymadi. Mine kurda tur ikinci yılga ul batır kalacak. Eytken iyiydi diyersin. Şulay bolsun. Qarani, Noy. Ide bugün diskotekaga barib kelik. Oy, yok. Ferit, yok. Tuydum men o diskoteklara. Menim qaytib yiqlysym keler. Bidirегенсің, йоқлыйсы, қартлар көбік сөйлешесің. Қартайғашта үлгірісің әлі йоқларға. Әйде, менің үшін. Сенің үшін. Әйде, сыңғы тапқа. Әйде. Барамыз ба? Әйде, рахмет. Qari, tezden en aktif baleychilarga aylanashamiz. G'umurda televizordan qaramag'an kurashga yuribmiz bite. Bugün de uçratmadık. Belki ular bir nima kurashchilar deb tugildir. Sening oldingda anglamoqdanganlardir hali. Kurashchilar bulmasa tegi yigitlardan neshik jingsin diyorlar. Tegilar bit üçeydi, abular ikkovgina. Shu. Vallahi ayaklarım kalmadı. Şurada yığılıp bulayım. Yarar indi seriye, dağın ağzına. Yok, men seni anlamayım. Yigitler ortadan eşelon bulup yürü. Sen nedir bilgisiz, isimsiz, bulmagan Batman'ı izleysin. Nişiginde bulmagan var ol, tabak bana bulmayın. Bek vinanı var bir tabaşak.
Yigitler, Nihal. Sizni ko'rgach bitdi. Şoyan yigitler ekansiz. Biz shoyanlar ham topqirlar majlisida. Нәрсе? Яш yigitning tili yo'q malla, kelishmi? Ул tilin uyingda unutib qoldirgan. Ayda Farid, uyga qaytib tilingni olib keling hali. Подумаешь, bir keregiz bor edi. Kızım, kişegi yığılışta okutuşun birden maqtamadı özünü. Okulu aksadı. Ders boyu seriye bilen söyleşi oturadı. Nindi bitmegen söyleşi, iyde de, uramda da, mektepte de şul bir söyleşi. Jitti, bitti. Diskotekalar turunda uylamadı. Ene institutka kirge şirirsin. İyde de bir şişlegenin yok. Bulayda ders hazırlasın deyip bir iş kuşkanım yok. Jitmese küreş deyip jinlendigiz. Kızlarga nindi küreşinde ol. Baletqa yürsegiz bir hal. Tezgin akibitke varıp baytam. Bugün bir kayda barmısın? İyide otur, dersini qara. Gittim, paka. Kinde kite ona yaradı.
Kaydan aldın sen bu jırını? Kim alırga kuştu? Sen kızı ortağın kulağına başladın. Eğitmeyen sayın. Sen nerse? Hadi. Hadi nerse buldu hadi. Hadi. Skor şakırtmayayım hadi. Su kiretme hadi. Su hadi. Nerse buldum da? Kızım, Şamil. Ne buldu sana? Koy tuşuna orta canım. Şamil. Şamil, ne gidermişsin? Şamil. Ne buldu sana ayetler? Şamil. Haydi eskinin girip yat kızım. Haydi Şamil. Gel. Uzun bir Şamil eskinin. Bakırım. Haydi eskinin soldurun. Bakırım. Biraz biraz. Halmen daha var, bilmem ne yaptırayım. Belki skoro şu kırıkadır ha Şamil. Yok. Değil. Çifttir. Azgın çık bilmem darılarını kaldıramayayım. Sen yatıp dur. Men bilem, siz menden nersedir yaşırasız. Tek anlay olmayım nerseni. Tanrım ki. Babay. İsenmi? Elleriniz nişik? Evet. Koralı. Zülfiye seni bik yarata. Siz ikiniz ortak dil tapa bilesiz. Kichkina şaqdan bir yeydiniz beyt. Chaqirali o'zingizga. Siylashingіз hele. Belki jaylanıp gider. Yok, öyle derse buldu o kızga. Anladım ki. Yaxşı. Yarar. Yaxşı. Yarar baba, isen sağ ol. Nerse oldu ikenin ta.
Sen mi kızım? Sen mi devetim? Sen beni burada sağılmışsın ahırı. Şaltıratmışsın da, gelmişsin de. Vakit yok bey, deveti. Keyfinde yok ahırı. Keyfimde yok. Kızım, ben seni bir bek sağındım. Seni kuresim kile. Şuna göre ben seni bugün Svidaniye'ye çağıram kızım. Hatırında mı? Kişkine şağımda deveti, eyde güley deyip aptıratı bitireyim. Şuna göre bugün ben seni çağıram Svidaniye'ye iyi. Eydele, oramlarını bir eğlenip, kömürlerini küterip kaytı gel. Eyde barik. Yarı kızım, ışıraşkanğa kadar. Yarar devetim. Baka. Kızım. Şir kişisi bitmeyin. Hem de şirimden ayırdılar. Buna avulunu sağınan da bundakiler. Bunda içme sağ ol isi var. Şunda kilgeç, kümüllerim rahatlanıp gider kızım. Aybolat abi, siz tugulmasın bu? İstenmişsiz halleriniz nişek? Eller beni tugulmuşsuz mu? Men bit Aksu, Zimagul Aklıyola kızı. Samat'ın katını. Bu matır kız kim bulayım mı? Onun kız mı? Tuktaylı. Bu Dilber'in kızı tugulmasın bu? Eytem şirli kim getir ışap durar? Ne anisi ikene? İsen mi kızım? İsmin nişek? Birinchiden, men sizning qizig'iz tugul. Ikkinchidan, men Dilbar qizi da tugul. Mening animning ismi Liliya. Siz yolg'ishdingiz. Ay hay, bugungi yoshlar nindi usalar. Kızım, eyde biz kitiga. Bu opam bizni kim biledir bu tadakı. Seni Aybolat abi dediş. Kimse ol Dilbar deveti. Kızım, ben bitsin ayttim. Bu opam bizni kim biledir bu tadı. Hey korel. Hey. Hey, dün kızı, sen mi? Sen? İsen batır yigit. Sen hele atmada yürüysün beni. Kıraş şeydin tugulmasın. Yigit kişiga 70 türlü hüner de az. Sen tanış bulayık. Benim ismim Ferit. Men Zülfiye. Abim benim devetim. Aybolat tavsam kulağım. Sen Bikşat'ım. Zülfiye. Nindi motor isem. Men seni indi başka yo'qoltmam. Sen beni izlegen edinmi? Kızım, sen özün koytursun mu? Yarı bağlar, ben kiteyim hele.
Петрушка. Зейнеп, Нәрсә? Мені күтмәгән идең әллә? кім күттім, күтмәскә. Қаралы, мен хәзер біләсімді кімді көрдім? Нәрсә? Иреңнең сөйәркәсен әллә? Нинди сөйәркә? Тоқта, оның сөйәркәсі бар мыни? Сен қайын біләсің? Каян білейм. Білмәгәч нәрсә сөйлейсің? Сен мені бұтама әлі. Қаралы, біләсің кімді көрдім? Ну, әйт инде. Дилбәрнең әтисін. Кайсы Дилбәрнең? Безнең класстағы Дилбәр. Ха. Айбулат абыйдымы? Ну, шуннан. Шул мені танымағанға сабышты. Танымастан ничә ел узгач. Ул яшьтә кеше бит инде ул. Таныды. Аның янында Дилбәрнең кызы да басып тора иде. Әйтмәсә дә таныдым. Нәк Дилбәр. Нәрсә шугатлы дулкынланасың? Белмим инде, шуларны күргәч йөрәгем әллә нәрсә эшләп китте. Куркудан да? Нигә мин алардан куркырга тиеш? Үзең беләсең инде. Юк сөйләмәле. Күпме гомер үткән. Каралы, кайт киттеләр соң булар? Әле генә монда иделәр бит. Фәриттән нәрсәләр сорап тора иде. Әйдә карыйк әле. Ну, әйдә инде. Я Шамил Киев. Не эшлибез инде хәзер? Мен нәрсә дип әйтергә дә белмим. Син нәрсә дидең соң? Нәрсә дидең? Бу апаң безне кем беләдер бутады диде. Алай булгач, бәлки онытыр? Онытыр. Онытмаса. Өйгә кайткач Лилиядән сораса, сыңарга Лилия нәрсә дип җавап бирер? Хәзер аңа шалтыратырга кирәк булыр. Киев, бу шалтыратып кына хәл итә торган нәрсә түгел. Монда ничектер төптәнрәк уйларга кирәк. Шунда инде ул безнең Казан. Син Казан турында шул хәтле күп беләсең. Аяклы энциклопедия диярсең. Чөнки мин монда туып үстем, монда яшим һәм үз туган шәһәремне бик яратам. Шуңа күрә аның тарихын да өйрәнәм. Ни өчен? Шундый бай тарихлы калада яшәвем белән горурланыр өчен. Син әллә тарихчы булырга җыенасыңмы? Тарихчылар гына тарих белән кызыксынмыйлар инде. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Үләне дә аның бәхеттер ул. Бәхеттер ул үз көеңне көйләү. Бәхеттер ул үз телеңдә сөйләү. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Тупсасы да аның тәхеттер ул. Син әле шагыйрә дә икәнсең. Юк, минем шигырь түгел ул. Роберт абый Миңнуңныкы. Беләсеңме шундый шагыйрьне? Ишеткәнем бар. Мин җырчы булырга җыенам. Җырчы? Матур җырлыйсыңмы? Әйдә җырлап күрсәт әле. Авыз тутырып урамда җырлап тормам инде. Зөлфия. Мин бит сине таба алмам дип курыккан идем. Син мине чынлап та эзләдеңме? Әле ничек кенә? Фәрит, мин дә бит сине эзләдем. Чынлапмы? Сөйбикә манарасы. Шәһәрнең иң борынгы манарасы. Сөйбикә турында легенданы ишеткәнсеңдер инде? Кайсысын? Менә монысын. Бер вакыт Мәскәү патшасы Сөйбикәнең рәсемен күрә дә аңа гашыйк була. Патша үзенә кияүгә чыгарга сорап, Казанга илчеләрен җибәрә. Сөйбикә моңа риза булмый. Һәм Мәскәү патшасы ачуы килеп, үз теләгең белән чыкмасаң, мин сине сугышып алам диде. Казанга сугыш ача. Сөйбикә душманның җиңүен күргәч, ире күмелгән мәчетнең манарасына менә дә аска ташлана. Менә шуннан соң инде хан мәчете Сөйбикә манарасы дип йөртә башлаганнар. Менә ичмасам мәхәббәт. Шундый мәхәббәт тә була микәнли? Мәхәббәт менә әкиятләрдә генә була дип беләсеңме әллә? Юк. Тормышта да бар ул мәхәббәт. Ләкин син яраткан кеше
Сені де яратса ғана боладыр бит ол. Не қайтмайгансың бұл бала? Қоя ерге мүмкін бұл ваққа қатты. Әти, әйбәт егіт бұларға шаған дейді да бей. Бір көрді кімнің кім екенлігін қоян білесің. Ey Құдайым, башларына әллә нинди уйлар килеп, қайтмасқа ойладым икәнни. Башқа ол тұруда sıрамады дейді бей. Қайтса зинһар, үзе башламыйша бір сүз дә әйтәсе булмаямы? Ассагыз да, киссәгез дә бер сүз дә әйтмәм. Мин гаепле сезнең алда. Тик зинһар үзегезнең тәртипсез кызыгызны ачуланмагыз инде. Минем кадерле яраткан әти-әниемә нәрсә булган? Алар миңа бер сүз дә әйтми дә, ачуланмыйлар да. Мин бит инде гафу үтендем. О, сәгать ничә икән? Мин болай озак йөргәнбездер дип уйламаган идем. Бәхетлеләр сәгатькә карамый дип әйтәләр. Дөрес икән. Ярар. Әгәр дә сезнең миңа әйтер сүзегез юк икән, тынычыкка. Тынычыкка әтием, тынычыкка әнием. Бәхетле. Мин аны таптым. Мин аны яратам бугай. Мин сине сөяргә әзермен. Хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә. Яшәргә туганмын, сөелеп һәм сөеп яшәргә.